Jengkha lang parpana rong along ta rong ker kar klipo. Ram bia rong than rong ker kar klipo. Pining ko na kip ki chokong juga thoya long rong ker kar kli mesen pet paman po. Nijang karbeng long lakha troksi kopni FAC constituency kaparlo jengkha lang parpana rong along ta sarkar pen rongker kapathik mon January 4 ni along pacheton dun si adam por final cap doam sadi support for labang sapi son cap crazy arna maphat gurusar tumpet arklipo labang sapi womut wukan lang pon pen mesansan pualam te gurusar mate rong asar singti so hin pen phirang ke tum angno nang pachini dun alang litum kaning je pon alam thile arjuik sina Kardom, rong kera kardom, nili dak larpan kisugambra lo, pinili rong kerlo, amu da kanda mesen, pen rong long da mesen, long rituman da mesen, than thili da mesen, amu da kanda mesen, jidip cina bawe, thang aja da be, cuklem cudaman da piningkan ke thang rambeng rangpongan tawe det nahi ba, pan si doh la bumul bukan ateng te. Tam tangan ta la son si than bom la penili ke rong long ta jang re rang kim nili rong long men aga korte tu jirpo tu piniani ladak lang parpan tisorong nilitum kadok kawe don trok kebra trok sido lasi nilitum sitame council pen mate Assam government pen nanggapi thik pipon January 5 rongker thai nangi pu bang pache thang lo la pen ahok na arni nang pithik piglo kasi pinista me nilitum tarik pho abange nilitum kakli phiju kadok we ansta me nilitum la rongker kaman bangke kapechok pondolo lasi hala bangso tarik pho January tarik pho arni nangaci tonunde karbi onghari doan akorte tum stame nangaci tonunde tum dado aho pini ke bengke phandokok pen pulonte labang tarik phoban sitame alang litum pospon kusita jat pustame sitame ke bengke phan abe pin pen bang government nangapi thik pipon council pen nangapi thik pipon atari ka teng pen unthai pusonte litum anso sesi kachingri mane kauniti arji nang klang poposin listame ning thelo la salang litum stame mo eprang stame la government pe nang apithik pipon mate council pe nang apithik pipon tarik pho bangke unthai nang poposin lihin pe stame chuning rilo la penangko isi CM Dr. Tuliram Ronghang phon stame nilitum lang parpan tisorong pan stame nilitum chuning rilo along tin arong kera long stame isia phando suri kep lasila bangso suri kep sitame nidlitum lang parpan isorong bang stame nang litum nang panong pipon asonte nang pajir pon asonte nilitum tame ningarong parji lasi nang pijir pipon nang jipu siniristame chuning rilo lapanang ko isi Dr. Tuliram Ronghang akehai phan CM phan chuning rige nilitum ladak lang parpan disorong kadok kawe don trok kebra trok sido labang suara depan nang lihin pen mathara la rongker adim boundary wal nang pije phan la pen rongker set nang pije phan sta menili prabjin pen nang pipon je phan sta menili hin pen mate nilitum rong hin pen sta me chuning riponiglo lasi nilistame lam theba pading de delo lasi Tuliram Ronghang saraphan uthot chuning ria bangke labangso akhirapam prabjin pen niritum hastame nengra pon po pusi nilihin pan chuning riponiglo kardo Nini bhai phorni jakhonga chaklo la khain korai si Borjan constituency kaparlo Borjan hawar rambe lapet ulom sing timong rong along pini ni bhai phorni bachaton do si thanrong ker krakli po labangso thanrong ker krakli along womut bokan
mesen pet borjan habar amai pet juna sing tok bila penan parta kurusara hinten tham nang pachini dun ateng pet borjan MECEM surgeon rong pharla ben BGC chairman Sonaram Singh Naradom hat chorok patopo sonsi pini labang sorong ke karlipon lapen kopia pot si karlipon lo pulo te rong rup lapen chuklem chudap lapen kedam mesen pet tamlong popusi nang pachini dun lapen KAC pen hipipon a holiday ateng pensi chiton pon lo pusi pachini pon pini labang so thanrong ker karlipon kurusar long sing tok bibihu ingti long ki be long ki ingti longka kromsar babu sing timung lapet tarjan tokbi alang lituk puru sarpensi labang su thanrong ker karlipon along womut bukan mesen pusi nang pachini pon lapet VDC chairman Sonaram Singh Nar lapet borjan MECEM Surya rong khara pansi chorupon lapet rong ker karklia klam along adima klong nang paklam pitha pusi chuning report dupon borjan hede pipen hemari be report North East Pay News lahilo council pen panglang kala arkoi ni phoi pho phan pinia phan si council pen ke holiday petik lo la si nili tuman ta ningarong lo ke damtang heta nili pulo ke damtang agency kai agency sarkar hutsi labangso thang arkoi labangso ni phai pho phan si tarik pho ni phai pho phan si rongker nangji po hala suhut pathik lo seta angbo lom sarkar nga chila pen arkoi ki thok nang jia tum phanta pingkhat det hala thang ki thok nang jia tum phanta klang det amasi hini do ko amasi rat atum kadok be kar beng long rat tum ko lo bang sa hok loma pu thok dun pami theke dalo ani bang mane bang ke february thang ar klirong ko mane bang ke ar ko ar klirong nasi pini bang ni tum tame la council pen ka paklang thek long pame chini dun long pame si penelo la so rutin bang thek long pame si pini afan bang ke ajat penoi tum ta aprang pensi bang paklang tang lo nasi non council tum tame chikroi pa melo posi tum ta kroi dunang ji la solong bang tum ram rong man tame tum arkli dun si chipa mi dunang ji sorni bang ke lalu pulo tang te itum afan itum arong asor apaham si tame ka sarkar tum ta on itum afan nang chedon dun po alam the bang kala tum si tame klang pon pu itum afan ta so alam the matha dam si itum ta patir pi si pini afan pachi ton dun sardam de nang tum pini labang so kar kri along bukan ko sonesa daga bangke nili tum mut hukana bangke kapar vi kadok ko pen ijon ve lapen itu an abokana bangke par elap lapen dak depania thana phanjili tum hap lap si pulo bokak si pi la sitame apuching to pame lapen tirfong ke hem phu ban se en pon la tirfong sitame la so abokan sitame long pamelo lapen non lama du dolak nili tum non bopo la inghoi ka paklo cheng sitame anghoi sitame mi piklo me thor lang non ma lasi nili tum chithan than rongker lo te puthora ningkan ke kachuklem chodam ta sa ujoi chatiti sok sang ta nang bat chatiti lasi nilista me pining ke chipindak me melu rongker ke dam tang de me ar kli dun lo lasi sokar kli dun pen pining bang ke kon lo mun krisi nang ba mane dang kono dang koira hini nang bat del nililong sta mane la puan vet dang ke basita nili ta ke chehok lo mane pining ke nili laan kamatha ki joy lo kangchi rafan bang nili matha jok alu lasi jasmet pet bang choklem chodam la lukhi lume phansenil tum ke thok kiji raposi lukhi lume same nang ke bat se ong nom ta nang tum akanar ra theklongji akanar ta no onta mane duthip thapla pining se tame sok sang se ta adon tinta la ka choklem tum ana bang ke do lap sai de asi lahlu le tum ahir jume ke long ke Nila Khatri Silang Per Constituency Kapalwar Project Loni 5 Arni Pongjuk Athoya Habaralong Doni Kora Police Sera Dato Bini Ingdeng Corona Kep ke Chok Mesen Me Etet Kapachurpo Lason si Long Kiterona Rongalong ni 5 Arni Pacheton Dunsi Khan Rongker Karkli Charkli Pot Langso Khan Rongker Karkli Along Womut Mukan Mesen Pet Lang Pera Khabar Lapet Amparta Rong Rup ke Chekiting lapet rong arat atu mahin pet nang pachini do na tengki non ki do bom KAC lapet lang per majuram de thia phat choruk pa do laso se pini labang so rong ker kar klipon long ko pia potsi kar klipon lo polote rong rup lapet choklem chodam lapet ke do ke dam misen pet do dam long ko pusi nang pachini do lapet KAC pet KP ahori dia teng pensi pacheton dun lo pusi nang pachini po alang ni tum kurusar pensi labang sok thanrong ker kar klipon along womut bukan mesen pusi nang pachini pon lapet majuram lek thia phansi choro po lapet rong ker kar klia klam along adima klong nang paklam
pitha pusik tuning report paduk lapen pada keklep cepadu ponatum sonjom terot serminik teron anparta kape kapregatum lapen rong siara tatum si klampachun ponlo pusi nang pachini du lapen rong siara tatum si klampachun ponlo puta nang pachini du Wolong Gomaji Penjoy Kim Taru report Northeast Pay News.